Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariya, so ulaw-la amapia, so kam bilang ataw na suguan rakatano wagamatan wa Islam. So mga mu'min na sisikiran, nagumasisipatiran nagyang kutwa kam bilang ataw. Bulabawron so mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikiran kelangag, kenegtano kira nagyang koto mga pipi atutulang kiran sa gyang koto diran di kapakapenta pantag nagugyang koto olaw layran na mapia sa gyang koto pagariran mapakadidiran so pagariran adigyang koto ginawairan aya mapenutul tano akisumpat tano sa gyang kanan nabitiara na tutulan si iko Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an agus Umar ibn al-Khattab. So Abu Bakar na aya betadian na igira miyakat unasiran agus Umar ibn al-Khattab na diskaniya na penguna sumalam diniya na pagunaan sumalam so Umar ibn al-Khattab ugay na so Umar na igira miyakat unasiran naskaniya ni paguna selaman niyan so Abu Bakar As-Siddiq na andad ni kasalamaw no Umar na pakandudnon pakakasuinon o Abu Bakar As-Siddiq agyan ko tuwa salama gumirawa wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh miyain ng kauto Umar at na inuto so Abu Bakar na diya kuniyan pagunaan sumalam kasakan ni pupakaw na aniyan namiriklam mo sa kaniyan si iku Nabi Tanwa Muhammad ipipano niya si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan ko Rasulullah asu Abu Bakar na diya ko niyan silaman na inisaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Abu Bakar at tigyan na inong ka di pagunai sumalam su Umar na inisambagyan si iku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gititwa kang giginawa kapupagariya tigyan na mataan ya Rasulullah miya nagagan saka ading ka diteroon man bada'a akhihi bis salami falahu baytun fil jannah sa tawa tigyan apuna niyan unaan niyan nagyang kutwa pagari niyan na salaman niyan na bagian niyan nagyang kutwa walay si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala sadin sa paganay asalaman niyan agyang kutwa pagari niyan rono makapun agyang kutwa salama kalilintad na bagian niyan agyang kutu awalay ko surga na kebubayan na kanatigu Abu Bakar As-Siddiq agyang kutu apaman na walay ko surga na imbagayakan si iko Umar ibn al-Khattab Masya Allah tantud nuto ko mapi awangan dagutantod nuto ko mapi aulawla agyang kutu akabasa kurkano kagiya sumapia na baga na kau nagyang kutu pagaring ka mapakadiding agyang kutu pagaring ka adigyang kaya ginawa ka ginan din naman bu isugan rakatan wagamatan wa Islam api aso mga pagaritan wa mga tablig na tira na pakaunaan ka agyang kutu bubay aka o di nagyang kutu mapia baga na kako pagaring ka adigyang kaya paman na ginawang ka mga pagariya upama ko gina ni maadun siya rakatano na kekuatan wagi ang kutuwa kalilinta da kamapian sang kaya dunia way kagi so sabed na upunad na mapia na kuan lang dinian nun tukidan lagi ang kutuwa pagarinian mimbeloy tano iman to ang makasarili ang mga muslim so sabed tabi ako diyo nakiulaula apaman na upunad na mapia kuan na api agyang kutuwa matatang kadara ko pagaring ka na kuan na kalang dad na bangkaw na paman na pakapsikan si ko mga pedaga mga muslim na diyan na mapia ulawla o wad na mapia bagi-bagiin aya panuba miyatang kadara ko pagaring ka na ibaga na kaunaki kamarata agyang kutuwa kaplalalim kasukaplalalim na mataan din sa alungan amawri na may pasendita ka na may pambuuman na ka iya kaya sala mga pagariya natantuanan na kumala agun ama pengguna tanoro tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ganu din makaparatiya di makompleto so paratiya taman sa di ganung giginawai pepagariya ubakor kanu tigu Nabi Tanwa Muhammad teroa
penggunaw na uwas. So okay ta paman na makapanggiginaw ay kano afsus salam bainakum na panguraw niyo sus salam si kung dulun-dulunan niyo. Pagariya o kabaya ka ama ko ang kaagiyang ka iya walay si ko surga nasadsap ke balak ka di nga dimito na si ko mga pagaring ka ay salamang kaki kapaman na miyada agiyang ko ubaad na paman na rarangit o di na di mapia sumasagad ko mga ginawa niyo na pagpakabulong penanang kagisus salam na kalilintad paganitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala adna siya butan saya siya butan wagi ang ko akala ibalas salam nagu lumintad tanulangon na manggalabakatan wagi ang kaiya suguan rakatan wagamatan wa Islam adi pangura wagi ang ko salam pagariya wad na siya buta ka sa giyang kai tutulan tanupman si ko Abu Bakar Agus Umar so kik diran di kang ginawai nagukap pagariya nakapakaya komit nyor kami saya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.